ئەڤە زارۆکن ئاوەرەی شنگالیên بێسەمیان کولمالا civîniya xêrxwaziya zarokên bêsemiyan li komelgeha şariya dijîn. Garis Naif Haco êk ji wan zarokaya ku şerê terorîstên Daişda babî wî şehîd bû û dayîka wî jî bêser û şwîne ku çiyaya şingal înaye û jiyê wî 6 salin. Garis nimûneya sedan zarokên şingal e. Niha li vê malê dijîn û jiyana wî gelek baştir bûye lê heta niha jî şiyanên axiftinê dilawazin. ئەمووی شاعری ناکەنەوەند بێداک و باب وەکە ئەف ستێغات و ست شەمال سەلوە هەموو وەکە داکن مەینە و ئستانراد و ئوستا سەلام هەموو وەکە بابن مەین. Li mala civîn û waneyên derûnî û tenduristî û perwerdî û hunerî û werzişî bi van zarokat êne gotin. Ji bo yê çendê ku bikarin li xwendegehê û li navza wan jî li gel hevalên xwe biguncînin. الفيدري هيش يعني جزء ادوي ما قبل يوغا شي بدا استرخاء او جرد شي ببيت او يوغا ام تش فايده جيت كان ام تشرا او تكن او يوغا رجا بري من او كري يعني من الزار وادري خص هكا يعني تشتكي عجيبي السريع وانا يعني تشتكي غريب همو يعني وقت داعش وهناك اجي متقول هون شت بينين هناك اجي تقول ام طلقات بينين هناك اجي يعني تشتكي قلق خراب دي تنم راسي بس افا تطور بو شو هنجي من داوان وقت ازت شو انا باي موز بيش موان يعني تشاب خبرين تشتكي خوش بخاينين يعني وقت قلاب خاينين ابي بخاينين يعني هون ببنا مازن بو هون ببنا تشتك يعني بخاينين هون المدرسه او يدخل خردين براستي افتش قلق فايده يجي كرينا قلق هكا نها من برسال شكي جي من قلت شد بيني اكيد بيجات تشتيت خوش بشويكي ريكوبيك ما دست بيكريا ما حمو بلغنامين تفرميش ويتاينكو اف مالا جيفين يا خير خوازيا بيسميانان فرمي بتفكرن بلكو جواز بتكو شوان رخرا وان بروجين كنتين فكرن چنگو اف پروژه نه پروژه با ساله که یان دمی بود 2 ساله 3 ساله بلکو دریجی پیدا نه حتا کو او زاروکن گهنه دست ما تیند مالا جویندا اموان خدام بکین حمو تکلیفه خوارن نوستن اینان برن قطب خانه حمدش لای ما و بوان اتا ترخان کرن او زاروک حتا جیوید که حتا جی کو ام بجنه 19 سالی 20 سالی کو دمی خزانه پکتینتو او آزادی خوش مالا جیوین درد کبد. Divê malê de sî zarokên bêsemiyan hene ku hindek dibe daykin û hindek dibe babin û hindek jî dibe dayk û babin. Ji jiyê 5 saliyê ta ku 13 saliyê êne wergirtin û bixwedankirin ta ku mezin dibin û dibine xwedan xêzan. Şêrwanxida Kursad News, Komelgeha Şariya.